Reci mi, ova priča sa Kristijanom Golubovićem počela je nekako iznenada, meni se čini. Ma nije iznenada, to se vuklo meni. Ja kad sam krst onaj srušio, dobro, to nije bio ni krst da se ljudi ne uvrede. To je bila bandera i neko napravio tu provokaciju. Kad je bila ta afera, čovjek je meni napisao, ja štika je krst, kaže, na čelu urazat. I tako da smo se počeli ja i on prepucavati. Evo ja sam se učlanio u klub gdje treniram, tako molio bi njega ako hoće da napravimo meč, da organizujemo, da vidimo ko je jači. Znači čisto onako sportski, nikakav nacionalizam, ništa. Znači čisto onako sportski dio ko je jači. Ja mislim da sam ja jači jer stare novine nikom ne trebaju, nove ljudima trebaju novine. Ove neke komunikacije koje ste imali, međusobne komunikacije putem upravo tih društvenih mreža, onako mogu pokazati da je on prema tebi baš agresivan u tom nekom načinu komunikacije. A njegov način sa mnom komunikacija može biti samo što je on prost. Što je on prost i jadan što psuje. Ja ne psujem, ja njega ujedem na neki drugi način. Kažem, na primjer, da ću mu, evo sad mogu ja, da ću mu nategnuti onu njegovu Kristinu, da dođe, da pokajem ja šta je pravi muškarac, eto, to je to jedino. Razumiješ, ovo ostalo me ne zanima. Vićemo ako hoće, može imati sa mnom live na TikToku, ne smije ni to, može imati sa mnom meč da se pobijemo, da se organizuje nebitno Sarajevo, imam ponudu u Njemačkoj da se organizuje, opet može u Novom Pazaru, džebira, ja ću doći, to je to. Nije upitan novac kada si ti upitan? Mene pare ne zanimaju, ja para imam, ja sam uvijek para imao, znači uvijek i uvijek ću imati tako Bog. Neću reći da li te plaši ta neka njegova prošlost. A jebo, kakva prošlost. Ljudi se uglavnom... Pa šta kad njegova prošlost čovjek postanar jebote. On opasan bio, udariš konobaru, šamar, lažeš, petljaš i živiš pod kirijom. Pa napravi sebi kuću da imaš stan, da imaš auto. Razumiješ?